Kelami ki jindawa ba barol aingot ki MP ne Meghalaya bakan tup ima Vincent Pala agatha sama bar ato WR kalukhi bakin panjin shailang na parliament haloga isu LP hadi menteri kampo yang gari klamla bana jubab e halog de banta hab kram glab te khobor chief web chukalam persha ba piti sokme long ba jala ka ne amata sa MP bani khuni kani banta king shalang no ikmat bakin sosnong chukala Buat hakabade bat ka isu ILP kabangadon na kaliang jonga ya kaban Bu Ahmad jong ki langut ki MP nani na po Meghalaya idol arngut ki MP bade jong Lok Sabha bat we MP support Rajya Sabha kajingkar pat jonga kanong ki MP balangut makin sobha nakaliang juki pamanta sisatu kadong session na po parlimen ban nakaliang juki kanong kin pani kajing syah po parlimen kay gajing temu jong ka sarkar India namar ban nakaliang jong ka sarkar Meghalaya report fungut ki MLA kila pas ka resolution na po house ada juga por nakaliang jong NGOs baro ki bedan na po jong jelahi barakoy ndakaway ka jimut ilay railang baka sarkar India kadang kamat putrikam mit ILP yang dia po jong ajala ka Meghalaya ito hakbari bagini issue kanong kay ba nakaliang jong sukya hadu kata-kata namar ba nakapor Singapore nakanya Union Home Minister nasipun delay ya kanang issue kalau ko ang makapauhi imat ko nakanya yung Union Home Minister umlong sigas ya ka jing dawa ka jing ti kabadon kam menta nakanya yung terpat menta kanong langut MP kin hapra no menta issue ko parliament ki MLA untuk kawai jibut yarai bagdan dawa ngerti nakaliang jong kisah malang gila nakawai jibut yarai lang bagi dawa LP pasti baru kawai lukin LP bertam-tam kani ka jiman jo Malaysia ya kan hakini asing absau sentrik ko Malaysia lawan ti nakaliang kastikit pakrep ha ka jiman jong Indian Home Minister pakrep ha kram biang abit asing gila hang yang sinong baru kawai ki absau sentrik ka sinong gila hang pai ba ginjar berbusuk na jenjar hindi hapreng jong kani nakaliang jong to compare kata to ngi jenjar compare ngi jenjar hindi hamsan nga perhat na isu je beriu yang nakaliang sarkar ka buram ngi na buram isang bahalang ka buram ya kajuan Malaysia may na community banda kaliang ju ha meeting jong bonong na ju banda kaliang jong sarkar ringkat bagi NGOs ina community nakaliang ju bonong ba usa rai ano igarai ba Meghalaya kanyo no nakajong ILP hindi ka basosi ka kargumai ko kabo sa bar kana ka jong kisem halang kawai kimsiyo kan paul hai kan ga benta pat ka basosi ka lang badak na jong jubab tigamtit ka ay pulong jubab te ka ba sa menta nakale ka jong pasabang kerpa di langut MP immediately dan kam bangti na parliament iya parliament kan hapo parliament apa punan kan syana dong sedang kay gajing temu mata ay ismu sarkar mata kamut na ba ay ILP yang la kana po parliament kata kanong officially pengin sofu nakaliagi hanukom banginya habri ba kaning isu ya preng jo kaniru to wat nakaliagi jo amit siya pa ay gara na hindi bendu jengaman nakaliagi kanong ba nginayay ban budin na bandawa ada bandu poi kapor bat kasni makung pai ba jela ki kwa tunjuk isem halang ki kwa ni melin ki kwa community ba kasih kan koi ba ka Meghalaya kan dan ba ka Meghalaya kan yo la ka jong ILP ta bangila ba da khamha na ka bata jong kirit pa jong te ni su khamha ajong ILP kan ma ka jela bakhaw na ka ta ka je